In the Bankulu. Ngibingelela isitotha sezulwini. Ngibingelele namakhosi nabasindisi nahamende yonke endlela. Ngicela abaphathi bami basekhaya omkhulu wasehlangaholo lwankuze bethu abangazokhonjwe noma ngasho kuphi ukuthi babe nami njengoba ngigugile la. Ngoba uyakuqungela icala uhlala phansi usunecala. Isihlabelelo engizobuyisa ngaso isipindi isihlabelelo sika 64. Abakho ufikile lapha eGoli kade lokhu bekuxokofula Nkosi yamakhosi namhlanje kuye kwafika lapho khona uBombela wahlala wasiyakhola wasiyakuhaqa waseba nawe namhlanje sekuthule uthe cwaka akusekho okhulumayo namhlanje ngoba ukubonakalisile uThixo kwakho ukuba uNkulunkulu phakathi kwabantu. Ngikhumbula
usenkingeni wawusemasweni akithi emntubatuba lapho khona abayesebebukile phesheya ukuthi uMngqongqoshe wasezulwini wena owusodokotela abantu mabefika kuleli iswe esilakhele befuna ukuzokwethwesa izipho osamakhosi bayesebethi kanti ungakanani nalomuntu lo osekhonzwa osezothola izodokotela ngikhumbula lapho ngalelo langa ngoba sayihamba leli bandla lakho unyazo lwesulu luney'ntanya leli bandla lakho ezasiwayo ezisemthethweni njengomfundisi uMlungwana nje noNtombela zinhlanya zala esontweni ziyaziwa lezo nhlanya lezo zifamous wathi uma sekunenkinga ekufanele uThixo ekonchika yongena angikhohlwa lelo yanga lelo lapho kwaqhamuka khona indoda yabaleka ngoba ibona unyazo lwesulu selibhizelwe ngaphakathi lohlala ngaphakathi uThixo ngempela lona esinaye eManazaretha ayingcwele ngoba ziningi izinto asezenzile phakathi kwethu ngikhumbula nje nami ngiyasibongela ngoba ngaba ngokhethiweyo nami kuleli bandla lonyazi ngangoweshumi eqembini alikhethayo le-executive committee ebekade limzwela ubuhlungu liseduze size sambe athama singafiki nasemhlanganweni siyohlangana nasemahhotela ngakho ngoba sizama lenkinga lelo ukuthi uThixo wethu angahambi ayohlala nje abe-exposed ayothwetshulwa nje kuthiwa nangoku uthuse neqaba kodwa ngimangala namhlanje ngoba sike ekugcineni kwalo icala akusakhuluma isho yedwa umuntu angazi ukuthi iqiniso liyoba khona nini kuleliso uNkulunkulu owenza izinto ezinkulu kangaka ngishilo ngathi sineyinhlanya Nkosi yamakhosi eyisemthethweni kuleli bandla wamemeza uNtombela eBloemfontein wathi eloplane esehlanyisa enzela ukuthi hamba Thixo ngoba sesishayile isikhathi ngoba wena uNkulunkulu ngicela ekebe uyazi abantu kebe simayele kahle ubaba uMlungwana akangishayela u101 akuze besimayele kahle ngoba basezulwini abantu akumele abantu bethule besezulwini bembona uThixo esefikile Nkosi yamakhosi ngiyacela u101 uhlanya lotho semthethweni khaya amavesi abemabili Thixo uzobabona abantu bakho bobe sebemonyozela impela ngoba suku umuhlanyalwa ngempela amen kuwe Mlungwana
Nazaretha ayingcwele. Ngithokoza kakhulu uma unyazi isiZulu lulapha ekuthuthukeni. Namhlanje na ngiyethule ngicabange ngibala abantu abaye bawolala ezibhedlela ngalolu uvuvatho lwalukhona. Ngathi ngithola ukuthi abekho bonke imini engabuyiswa unyazi lwesiZulu. UNguthixo Nkosi kumina angeke ngize ngulibale umkhankaso wakho wasesiZulwini ngokuba usiqoqele ndawonye usenze sibe ngabantwana abafanele ungena ezulwini. Usamakhosi kungifanele ukuthi lokhu osuku ngithuma khona ngikwenze njengoba kunjalo. Njobe namhlanje na ngiguqile nje lapha konke lokhu ongithume khona. Ngiyafisa ukuthi ngikwenze konke kungabikho engizukwenza lokhu okuthandayo uThixo okukuthunywe ikhethe dala uBhombela uthi wozokwenza kithi ukuze sihlale singabantwana basesiZulwini. Ngiyabukela abangaboni abanye abayigqokile ingubo emhlophe ngoba akusibo bonke abafaka ingubo emhlophe Thixo abakubonayo ukuthi uThixo. Babaliwe abanye Nkosi yamakhosi abakhona abaprethendayo abaphakathi kwethu abazenza isasa ngathi bayakuthanda Thixo. Kodwa angasi noma Thixo uyabona yini ukuthi lapha eGolisi ukuthanda ngempela. Thixo umsebenzi wakho wonke ukhona lapha engeke ngilibale khona. Wakwasithuma Thixo emazweni angaphandle. Sabingelelwa sabuzwa ukuthi uyaphila unyazi lwesiZulu. Kushiwe wena Thixo singafakanga nje istika sakho kithi. Nje imoto lesasihamba ngaso sasengafanga lutho. Usithumile Nkosi yamakhosi emazweni angaphandle. Nkosi yamakhosi kunzima ukuthunywa wena ngoba ujika wena othunywayo usuyisitha kubantu. Lokho sithume khona Nkosi yamakhosi kunzima ukwenza umsebenzi wakho phakathi kwabantu. Senze Thixo ukuba sihlale njalo sibuye iqumbu likaSemende ingasimbe kuleliswe yasenka esikulona lapha eGoli Nkosi yamakhosi. Kunzima kakhulu lapha eGoli ngoba kufuneka njalo uyangona umfundisi ongiphethe umlungwana uma ngake ngathi akese u3 months la eGoli ezophatha abantu laba uShamakhosi othi mangibaphathe angathathi iviki elilodwa athi hayi mkhona sengiyamuka athi sengiyamuka mfana. Nkosi yamakhosi usipha amandla wokuba Nkosi yamakhosi lo mkhumbu wakho siucontrole noma kunjani Nkosi yamakhosi sipheke nathi inhliziyo zokukholwa Nkosi yamanqala. Yiba seduze kwethu baba. Asinangabayimbe esingaqasha kuyona ngaphandle kwakho. Silalela izwi lakho Nkosi yamakhosi olukhulumile. Nkosi yamakhosi abantwana bakho basebenzile lo mzwa wakho Nkosi yamakhosi. Washiya uthe manje lapha phambi kwendlu yakho akwenziwe ishelter lapho ozonikelisela khona abantu bashembe banganethwa isiZulu futhi bangashiswa ilanga. Ngoba wawusubonile ukuthi njengoba uzobuya nje njengoba ubuyile nje lizokelini iviki lonke kunganikelwa amaqhubeko. Nkosi yamakhosi sayenza ishelter nansi khona. Uphumile Nkosi wahlala phandle lina lishabe zabezonikela Nkosi yamakhosi. Amen. Beshoba yini ke Nkosi yamakhosi uma besingalalela ngizwi lakho. Nkosi yamakhosi uma ungena ngegedi uphosa amehlo lapha enyakatho lapha yomuzi lapha kukhona ama-subsidy amabili. Ungacabanga ukuthi mhlambe abafundi sisebenza nezindlu zabo ezikufekefeka abawohlala kuzo. Sizame ukunyusa izinga Nkosi yamakhosi ukuba senze izindlu zakho zokufaka impepho Nkosi yamakhosi zathayelwa phansi zathayelwa obondeni wafakwa newastrafu
ezokwazi ukugeza amathumbu Nkosi yamakhosi wafakwa amapayipi acrossayo phakathi ithi inyama ifika nje ibilengiswa phezulu njengasebhusha. Amen. Nkosi yamakhosi ushilo siphumele nawe sino one day wathi izinto ezinhle ngathi iqala khona lapha eGoli ushilo Thixo. Amen. Sajabula Nkosi, sajabula sakuvumela ngoba bekade usiphaba Nkosi usitshela into esiyenzayo. Nkosi yamakhosi waphinda Nkosi yamakhosi wasinikeza umsebenzi. Nkosi yamakhosi lo msebenzi onikeze intombi zantathelelo Nkosi yamakhosi. Awu Nkosi yamakhosi engathi bonke labantu abalayithe esontweni njengamanje bangake baye kule yandlu Nkosi yamakhosi ke beyokubukela ke beyobuka ukuthi izwi lamazwi washo sisekwandeni Thixo wathi awafuna ama-ofisi anjengalezi ezinye indawo ufune ekuthuthukeni kube ngama-ofisi atotshozobondeni. Nkosi yamakhosi atotshozobondeni. Amen. Ngisho eMontrose lapho okukhulunywa khona lama office aseMontrose hayi lutho wathatha lutho kulana lapha eGoli mayibonga inkosi. Amen. Nkosi yamakhosi nganyuka ngo-October November afisa umfundisi uDlomo ethutha abantu abazosebenza ekuthuthukeni. Kodwa kukhona abanye abasho ukuthi inkosi ayisi ekuthuthukeni kusetshenzelwana ekuthuthukeni. Ngafika uDlomo esenkingeni Nkosi yamakhosi. Ngase ngiyothokoza lapho Thixo ukuthi uma ujabule uthi uyabona nayi imoto yami ubombela igama lawo yasuka kini mkhwanazi. Ngase ngiyothokoza ethempeleni ngathi hayibo yile into enyenzayo. Kata kuliwa ngani okusetshenzela uThixo na. Ngathi kusukela kusasa nenyoni emhlophe izobila izonilanda la. Hey sabalanda Thixo abantwana ethempeleni lakho lapho owalanda ubombela khona. Kwakuyisiteshi esikhulu leso zise njalo iteshi zisekhwezi zisejabulane zisemrafu Thixo sibakoleke ekuseni sibaletha lapha ukuthi bezoqhuba izwi lakho kube bezonenza kube yilo ungafiki ufike udinge Thixo. Thixo ngiyayibongela ngoba njoba ngibhasobe eGoli wathi mampasobe imisemili ithemba lethu nokuthuthuka. Amen. Amen. Ngiyasibongela Nkosi yamakhosi ngoba lokhu owakusho kimi nohlala ukusho njalo. Lobu kusho izolo nje elincane. Nkosi yamakhosi ngizama ukwenza konke. Angizokushiya lutho. Alikho into eliyosala lingaphendulwanga ubukwe ngaphansi. Isaga sesilungu leso. Uthi alikho into elingeze ukugubukulwa fuleke ngaphansi lapho kulele khona ukungcwele bakho Thixo. Amen. Nkosi yamakhosi usinikile isibusiso. Ingane zakho zisenzile besenza Nkosi yamakhosi uthe Nkosi yamakhosi ngonyaka odlule kune borehole la esathenga le plot line borehole sase siyayilungisa le borehole Nkosi yamakhosi. Sathi uma sithi sizama ukuthi siyasizakala kuyona siyayiphuza Nkosi yamakhosi kanti kukhona ongalungile ukuthi beyimayini ngaphansi. Ngase ngiyawavala amapayipi Nkosi yamakhosi. Ngaqhubeka nosizi lolu ugcine sesinalo ngonyaka ophelile Nkosi yamakhosi. Hayi kodwa kulonyaka Nkosi yamakhosi ngimemezile ngisebenzise ikhono nami elishoyo ukuthi I was a qualified artisan. Ngathi ngicela ningithengele amathanki ama-5,000 khona ngizosebenzisa ikhono ukuthi noma ngabe kuthiwa siyasabotashwa kodwa ngokwamanzi lutho ngeke kwenzeke. Amemeza ngathi nginikezana imali
bakhipha imali esidusha banginika ngahamba ngawolanda imaterial ngawolanda amathanga njoba nibona egcwele umsi wonke nje Nkosi yamakhosi bengingalali bengifike ekuseni ngize ngihambe ntambama ngingalali Nkosi yamakhosi ngenza lo msebenzi wakho ukuthi ngempela lo mhlangano bangasapothathwa ngamanzi ngisho ngathiwa nje ngempela kuthiwa kawekho bawanqamula nje namhlanje awulutho ngeke thina solokhu siwaphuzile nje mayibonge Nkosi ngoba uma ukuthi awasaphuma kuleli pipe likamasipala ngiyofonela abafana besonto ababamumvatekali balindile nje ukuthi ngibathinte bese bezomthelela ngoba nginazi igubhu zokukhongozela la umanzi abawalethile banginikile abantwana bakho banginikile umnikelo ngahamba ngawothenga Nkosi yamakhosi ngathenga amathangwe ngawabeka Nkosi yamakhosi ngithunywa njalo yilo leli ibandla lakho lasekuthuthukeni ngoba ukuba umfundisi akusho ukuthi Nkosi yamakhosi umfundisi akasebenzi siyagijima nje khona manje ubonile ugesi kade ubheda umbonile umfundisi uDlomo usephuma wagijima wazungeleza yonke le ndawo le ngoba akekho umuntu omkhulu kunawe Thixo phakathi wethu okufanele athi yena akawenza umsebenzi wakho umthumile alisho ukuthi ijazi alifakile kunalowo omfake lona Nkosi yamakhosi Amen. Nkosi yamakhosi siyazibongela sibongela umsa wakho ongunaphakade abantu ukulalela kwabo njoba ngize ngacela uhlanyalo wangakithi nje olungiphethe umlungwana uyena ongiphethe ekhaya umfundisi wami ngicelena ukuthi akeke enza abantu ke bebe kuyimudi yesimahele Nkosi yamakhosi ake siye lapha ku221 ake siye ku221 Thixo ngena ke kulo gesi lo logile imanga njoba nakho siphe kwale nkonzo ngena kuwona Nkosi ingabhimbi neorgan Nkosi yamakhosi ngawe Thixo yeza wasimina ngitwa
wake wasitshela inganekwane ngelinye ilanga wathi wake welusa inkomo wayiqhuba zayidibheni kodwa kwakukhona inkomo eyayinenkinga eyayivele isuke ingene ekuseni wayilandela Nkosi yamakhosi le nkomo engene esixeni walandela ukuthi umhlambi wonke uyothutheleka ensimini yomuntu wabe ese ugijinyiswa umnikazi wensimu ngapha wathi afike ekhaya bakunenebula engqeni ukuthi izinkomo ufika izinkomo zangena ensimini na ngenxa lenkomo eyodwa engene esixeni wasitshela lapho usitshela inganekwane kodwa usitshela into ekhona wathi umuntu uma ehlubela nhlanye ngene esixeni qhubekani nenkomo eziningi uzozibuyela yena inkomo iyazibuyela uma ngabe seyingaphandle bayibonga inkosi amen usiyamakhosi usinikeza umsebenzi omkhulu la eGoli nonzima manje uma usuhle ngithi uma sengihlezi ngedwa ngihlaziya kahle umsebenzi wakho shembe ngingedwa ngihlezi ngizibuka mina ukuthi bekade mina ngingakanani lona engaze ngethenjwe unyazi ngalendlela ukuthi ngize ngihambe ngaphambi kwalomkhumbi ongaka ngizibuze ebese ngithi awu konje ngizoze ngifuna ungithande wonke lo mkhumbi mina konje yena uyathandwa yini lo ngithumele usiyamakhosi awusiphe thina osithumele sonke la eGoli nami uqobo lami ungiphe ukubekezela izimvu zakho zonke Nkosi yamakhosi sikhona ukuyiqhuba noma ngabe ziyakhula noma ngabe zinjani kodwa izidinga siqhube zisekuwe Thixo Nkosi yamakhosi siphe baba inhliziyo zokubekezela siphe baba nothando zihlupha wena izimvu yithi siyizimvu zakho baba sihlupha wena awuphumi mina ke ithi mina ngehlushwe kanjani labo ngithume ukuthi angibakukhombisa indlela ngimncane kangaka siphe baba inhliziyo zokubekezela baba ngoba usuma sesisukumele simile siwenza umsebenzi wakho awukho awafeyila Nkosi yamakhosi wonke umsebenzi wakho uyaphumelela ngoba usuku ukhona Thixo wena uNkulunkulu amen miningi imisebenzi Thixo ekhona nokufanele uThixo ayenze namhlanje angeke ngiqhube yabona nje incwadi Nkosi yamakhosi ngeke ngiyifunde ngoba nginovalo ngoba wena uzobe usifundele incwadi emini manje nje ubuhlezi phansi ungilalele nje ulalela ingane ibhibhidla angikwazi Nkosi yamakhosi ukube ifunde incwadi ngiyifundele wena ngoba wena uThixo yimi okufanele ngingene emkhondweni wezimemezelo ngisehlulwa ukwenza lokho ngithume khona ngisazama ukwenza Nkosi yamakhosi njengoba kunjalo awu yiba seduze kwethu Nkosi thina singabefundisi sonke baba sonke nje sibekezele singadinwa yibandla ngoba nawe leli bandla leli nayo likwenze nje manje thina lizoyeka kanjani ukusenze nje Nkosi yamakhosi siphe inhliziyo zokubekezela wena uThixo amen sihambile nawe Nkosi saya Alexander Khwezi uthe Nkosi uma uthambuse senkonzo izulu lina ngathi mina Thixo awuvalele imvulu usebenza kahle uqedwe buse uyayibuyisa wayivala Thixo Nkosi yamakhosi amen wanikelisa kahle emfoko lokho kuphela labuyela izulu Nkosi yamakhosi ngoba uThixo wena leli izulu alenasihe ngisho ungathatha ilasbone uyoyenzisa lokho ekwakhulunywa ngakho usiko lwesintu uthi ayidunusa ubhekele dale mvula impela wayoze ezekukhuphule nephuluke impela uthi nakho amanzi asemaningi kakhulu liyana leli zulu aphela hayi belingafuni nokuncekwa kodwa uwe Thixo uncengile kuphela amen saphe futhi ebese ngibonga Thixo awasibekezelela Thixo
ekhwezi Nkosi yamakhosi waqala ukusibekezelela ezindaweni ezinje emoyeni waphinde wasibekezelela ezindaweni ezinje ekhwezi uphindile Thixo wasibekezelela ememezani Nkosi ngolesithathu nakhona ngishilo ngathi kodwa Thixo misa phela leli sulu kwazi usebenza kahle uthi Thixo sizohamba ngakusasa uthi hayi ngizofika nje bethi bangavunula nje ngithi inkosi vele ngibabusise bayeke bahlaye phansi sebenethwe kakhulu uyafika uThixo memezane uvele uyithulela nje uyayiyeka ziphisha udaka hawu Thixo ubusigeza Nkosi yamakhosi Amen. lapho ememezane lapho esifike khona ngikukhombisile Thixo ngathi nayi lendlu yakwaManana indlu yemanga lapho kwathi khona ngathatha ugandaganda kamasipala ngahamba ngaya lapha ngayosusa amatshe ngayogreda leya ndawo engeyakho isitende sakho esidala Nkosi yamakhosi baze basintshontsha naseningizimu bafaka icrash ngoba kwangaqhubeki lutho kudala uqala ukuqhubeka utho ngokufika kwethu sase siqala ukuthi sisebenzise intende sizakhe sisebenzise ebone nohulumeni ukuthi ziyasebenza indawo ngoba indawo osuke uthi wena ngeyakho uma ungayisebenzisi uhulumeni vele ayisebenza kuphuthe ngoba wayifuna ungakacabangi kahle uthi amakhosi kwathi uma sikhukhula lapha kule yandle ngukhombisiyona Nkosi yamakhosi yakwaManana ngabona ukugijima unkosikazi ngaphandle ememeza isikhulu sakho uJesu hawu nangu lo mama ememeza uJesu egijima ngaphandle uyakhala manje asenti wedi live awucisha umshini kancane eke ngiye lapha ngaphesheya ngase ngiye ngaphesheya mfike ngene egedeni ngathi uma ngene egedeni umama sejikele ngale ngemuva kune toilet elibhekene nomnyango ongemuva lapha ngathi uma ngizojika kule toilet kunama tiles ahleli lapha eceleni lapha ngathi manje ngiyabheka lama tiles ngezwa ekhala ethi kahle la sukumithela lesakimi la ngeja la uphahlezeke endlini Thixo Nkosi yamakhosi hawu wali ezisa Nkosi yamakhosi Amen. la phahlaza indlu ithayela ngasinda ngangena phakathi endlini ifika kusho impahla ku wardrobe ngazi cisha osingezandla ngaze ngahamuka ezandleni ngisho umlilo ngithi mina ngeke kulunga mina sengifikile ngifika nenkosi yaManazaretha phuma wena mubi mana wacisha umlilo phakathi edrobheni kwaManana ememezane ethempelini lapha siye khona uThixo ngikhombisile ngathi nayi lendlu imanga uNkulunkulu lapho ogile khona imanga singayeka kanjani ke ukukhuluma ngoThixo wethu singayeka kanjani ukumthusa sethusa into yokwethuswa Nkosi yamakhosi ngoba uThixo wena ungabona inyama ukufana ungabona ukuhamba kwakhe ubehamba ngenyawo zombili hawu wabona phela udokotela wambona udokotela watshela udokotela ngilele mbheke phezulu umfundisi uDlomo wafika wakhala ekuseni ekhalela mina uthi lutho unyazi ukhalelani mvangeli uthi ngikhalela umfundisi wami angikholwa ukuthi usekhona emhlabeni manje ngamtshela unyazi wathi uthulu khona ngeke asidlule Nkosi yamakhosi ngangwazi nalokho mina ukuthi ngaba nenhlanhla ngayobikwa ngikwazi nalokho mina ukuthi kanti ngiyabikwa ngale sengizo discover ngodokotela uma esethi I got your dream ngithi mina unephupho lami lithini iphupho lami uthi khona onenhlebe njengawe nje okhanya khanya ofake ijazi elide ube nesigqoko emeduze kwakho etshela mina ukuthi ngenzeni kodwa mina ngiye qualified doctor kodwa ube ngitshela uthi manje ekutshela ukuthini sizokwenza lento kade engitshelayo siyayikhipha le oxygen siyayikhipha le drip njoba sengikushekile ukuthi inhliziyo isebenza kanjani ngikusheke futhi wangisheka ama-hour amane
wasebuza wathi kanti ubani lo obeseduze kwakho ngathi uShebe wathi muphi ngathi unyazi leyo sonto wathi is the really God. Amen. Nkosi yamakhosi angithandi Nkosi yamakhosi ukukhuluma kuzobe kade ngoba angithi Nkosi yamakhosi wena uzumbiza ngekhehla umnandi-ke yazi ikhehla like likhulume nento engenasidingo mbekezelele Thixo ngikhehla lakho Thixo Nkosi yamakhosi ngikuphela ngiyobacasula abakuzondayo ngoba ngizolokhu mina ngishilo ngathi wena uNkulunkulu wangempela. Amen. Kodwa Nkosi yamakhosi ukugcina sengigcina ngoba umsebenzi wakho mningi uthi wena ungibiza ngegama elikhulu uma ubona mina nje uvele ubone umkhulu wahame usembola mpethe usalumesisi uqamcala elibulubelete bese uthi awunali ikhehla lapho uhleke uma ngembethwe uwe Thixo uma senginyanga sekugcinene Nkosi yamakhosi izwa ngengoma ngijabule kakhulu ngoba uhlanya lwakho lwaseMatuba luke lwathi ukumemeza lapha esontweni ngijabulile kakhulu ngoba lumemezile uhlanya nathi olunye uNtombela olwamemeza i-aeroplane beswa bakudedela wahamba wawugibela eBloemfontein kusenesikhathi ukuba kahlanyanga uNtombela ngabe washiwa indiza Thixo kade yayizama ukukushiya wakusiza uNtombela wahlanya kakhulu uNtombela uhlanye lapha hamba usho konke ofuna ukusho wahamba uNtombela wathi aeroplane kaloku uhlanye olunamafoto lwakho Thixo hawu Nkosi yamakhosi uyiphethe inhlanya nami ngingolunye nami Nkosi yamakhosi ngoba mase ngibone wena ngisho konke nje akukho engushiyayo ngimbatshela abantwana bakho ukuthi khulumani kahle abantwana ngoba Thixo mase ngibuza mina ngizona ngoba manje na ngoba uNkulunkulu wangempela 126 Parama Vila wina
yamakhosi siswile ngeviki edlule khona umfundisi la sesimbiza ngokuthi umbongole imbili osisusa lezi yambongole lapha eoffice embili zinentambo nje ela ngemuva kwesamakhosi ukudla kubekiwe ibhele lapha yana ngapha ngemuva kulibekiwe ba le mbongole ngapha iyadonsa idonsela ukudla leli yabhele lingaphesheya le ngapha iyenqaba ukudonsa ile ibhili ingafinyelele ebheleni uthi nale ngapha nayo idonse iye kuleli yabhele elibonayo nale iyenqaba ukuba idedele izifike ebheleni lize likhona osamakhosi singahleli imbongo ishilo lesizwa yathi inkosi yamakhosi namhla ibona lezi imbongolo ziyabukana zihlezi ndawonye kodwa mhla usuhambe inkosi yamakhosi ziyawuqala umsebenzi wabo zixoshe kuThixo lezi imbongolo isuke lapha eoffice zingabikho ngoba zona umsebenzi wakho zenze baba ikholwe zibuye zijoyine ibandla lakho baba ngoba udeli umuntu wena ungayigeli baba washo nomunye umfundisi la omunye wathi khona inyoni esidunga manje sagcina sesibiza yena ngalelo khaba sagcina sesithe inyoni edunga manje basuke bekhulume baba laba befundise nabo bekhulume ngama idioms kodwa uma uthi uyabheka basuke befuna ukukhuluma bona manje bangakhulumi baqonde manje umuntu ongathi akasaphilile kahle ekhanda umfana uvela yakhuluma nje yonke into nje ethi eyeka lento izawo wena ayiqondile sengikhehla ke livele likhulume kodwa bakhuluma laba befundisi laba khona Nkosi yamakhosi njengoba ngihlezi nje nabo ngihlezi phela nabo ngiyabakhathekela igula lakho lasesulwini usinikeze sikanwe isithembu phela sinabafundisi sinikwe uwe Nkosi yamakhosi ukuthi umsu wakho wasethemba lethu uphethwe yithi nalo uphethwe yithi futhi manje uyabona ke manje kunzima ukuphila phakathi kwesithembu kodwa senze Nkosi sikwazi sithembuze senze umsebenzi wakho ube mhle uze Nkosi sonke sihambisane nezwi lakho njoba lapha nje ufuna ubona abantu abahlangene abayinto eyodwa Nkosi yamakhosi cha Nkosi yamakhosi noma ungibuza ngiyasho ngithi hayi sihlangene ungibuza futhi ukuthi hayi kodwa ningabafundisi ngithi Nkosi yamakhosi kusihamba kakhulu senze baba ukuba sibumbane sibeyibumbana semanje umsebenzi wakho siubekezelele Nkosi yamakhosi kuwe kuphela umnikazi wawo uyijaji akekho phakathi wethu obona omunye ukuthi omunye akakholwa kuwe kuphela Nkosi yamakhosi obonayo ukuthi intamba sesulini sithanda ukusuka kulo mntwana wami bese uyambiza ese lapha uhambile Nkosi ugijimile umfundisi omunye wawufika eSwazini eyoswelela umhlangano womsi wakho omunye wagijima wayofika eLinda eyoswelela umsi wakho omunye Nkosi yamakhosi ngomhla ka5 kuAugusta sasiphambi kwakho Nkosi yamakhosi sayisihlanu kwakuma zibuka umvangeli kumvangeli umdluli kumfundisi uDlomo kumfundisi umkhwanana kufanele Nkosi yamakhosi ube segoli yokwenza u1 day washo Thixo wathi ngeke ngiye kokwenza u1 day ngihamba 300 kilometers mdluli awubheka ikhalenda kulonyaka esizoqala iviki elilodwa noma amabili ngihambe ngiyovala lo 1 day Nkosi yamakhosi sisalokho silindile Nkosi yamakhosi ukuthi Thixo uzosikhumbula emsini wathi asiubheke ethemba lethu Nkosi yamakhosi ngoba wathi asiubheke lo musi siubhekile Nkosi yamakhosi lo musi ungaphansi kwakho Nkosi yamakhosi ungaphansi kwamehlo ethu angisho ukuthi ngithi ngifuna ukuphoqa uThixo ukuthi akutho wakhuluma ngoba mhlambe ngalelela langa wayekhuluma wayeyilanga noma wayeyinyanga yesulu noma wayeyuthi
namhla njengoba ngikhuluma noNyazi lwenzulu ayibuyele ngelozi ngosamakhosi ukuthi usikhumbule nathi eGoli kulomzi wakho ingane zithi uma zisibuka seyibuka sengathi yithi singafuni ukuthi uye lapha Nkosi yamakhosi lamula Nkosi inhliziyo zaba ingcwele Nkosi yamakhosi uyabona nje Nkosi yamakhosi mhla uthi wena uyesa lapha eThemba lethu ngasoma nje bese ngigiya mbheka le ngoba manje Nkosi yamakhosi imizo sinikeze yona kungayiphutha ke ukuthi Nkosi yamakhosi ngihlale phansi ngikazange ngaze ngakwedlulisela Nkosi yamakhosi sekukuningi kakhulu esengikukhulumele bona Thixo sengiletha kuwena wena osuyosho tata Nkosi yamanazareta sengiqedile Siyabonga amazona leswethu umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi. Sizobala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo samakhulu 214 211 sizocela umushumayeli uZuma ukhona lapha ekhaya sola lesihlabelelo inkosi imbusisi. In the Bankulu.